Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e ponua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e ponua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Ko gori ke u hufu amo i he talamalo whenua, tala whakatapu ko tawe, whakatapua atu pa mehin. Tangata e teo whai ki tua mama, o kai a tae whainga maari e goni, ke o atu ai hamo polokalama ko e whatu whanua whao, ko heni pe mo e ki minista, Paula Piven Piukala, ke whahoka te tau polokalama ko ia ki he poni. Malo me tau mau, ahoni pe mo e whakatawangi o kuongo rere ia tupe, pe a au rere ia tupe a e polokalama ko ni ke tiki mo tolu. Au mo whanongoa ai polokalama ko ia o e whewhini. Tem te tau whoko whiwhia ki tata lelei ai ekminista, piweni ki he hoan malo e tau mao e whewhini, ko ilo i pē ko e tuke ke au lelei atu ho whanonga ki hena, ko kamata ai polokalama, ko ta whinga ki whahoko e polokalama, ku whewhiha ke piweni, whewhiha ke ai wholau ku whahoko. Malo soloi, malo mau whakamari. Kukole te piki u whanga te pe whakatapu. Ko ia, mau toksekin mai ni ki Wellington, na ma wholau mani nei mo i CEO MP, koe ma whanonga atu ki Manila ki
e whataha o whapanga he ATP. Whigau aki mo e o renewable energy. Mo no o tala noa e ngahi pole mo ngahi i remeti ke o issue ko ni he renewable energy mai tau whanonga he transitions me he fossil fuel ke he solar energy and renewable energy. Kau ko na mafe mai heni ke kore mawi sa ma po mena pongpong. Tama toki whanonga ki Manila. Ai o ko whai whatahu he monite ki he whai te ukau. Peko o ko whawa whataha. Whafe mai me ADP ke whawa whataha pe mo sea he ngahi discussion ko ngahi issue ko he ngahi small island state, development state. Ko hui ngai ai wholau mai. Ko o se ava me whaka whare ka uto kamata hono tālanga pacheti ho hiwa ko o stune. Te mini o ko rotonga lere training analyse floating pacheti me he iwena. Kali re pa mai nau ki briefing pa mai kau o whafonga ko kai ke nau he kabineti. Ke nau ke ne hulu ai pacheti ke taimua wao ko ke pacheti peitio ki manifia te tai mausia. Koi wha pito ai mea paku mahina o pito ai whamatala koe ki he whataha ko mo lava mai pia mo CEO ke mo wadoai ki Manila o whahoko ai whataha koe ka koe ko whanau peo ki hange o ki motu ka ke te hanga mo ki lock out hange pa ke te ki lock in mai pe te sai hange pa pau koe tu upe ia ku o ko ke la pea whanau ka koe ngaki ka kai koe nguna whanau o mai ka ki lock out hange pa ke te ki lock in mai ke te ai pe ki mo ke hoko te tapolo kalama. Okay, sai. Yeah. Nga tapi ko hinga be ke ki seo foki ke hanga ki toto moto mai ka hinga be ke ka bago unga be ia ai interneti bete taule le pe ko Google pe fanong ka hanga be ki stepe toto moto ka ko tu pe ko fa hanga me be system ko ne sai pe na ia ku le vai ke hoko atu ai ta polo kalama ka ia kana ko i lotoni o wanga tu be pibe Iyo o wanga mai o sai yang dani ko tu mahalo i he toki foki mai homo folau pata toki hoko atu ki he pataha kona mo whahoko ke ha mo folau ka taki foki moa o ka mata mai me tonga ko ilo be ku tata te fito be me he ngai potunga awe ko ni o kuia te koe ko ilo be ka hanga potunga polis potunga awe tamate Afrika ko ngai business ko pure anga ko ia ki ke taki foki moa ka mata mai me ko wiko o si foki na tatala noa he poate i he tuunga ko kuia he poate pa mga hinga pehe ka ko inga ki lahi ai asimai ai tālanga i he ngahi poate ka ko ngako loto be ke ki foki kia ke mahina be pa tau whanonga be mo ki nau tolu ko ngā mātu unga foki ngahi whakau ke tu mahina be te ke tuku mai ngahi hingoa i he kumau ki ai ko ngā ko kamata ke i ai ni ihi ko nau pakaha mai ko si mama ki tua pakaha fua ngahi mea koe ngahi hingoa koe poate mo ki nau tolu nai whiri ka koe koi e mama ki tua ko me le whakapu le ai o whakamalo o malui ke ua mama ki tua na o si dua be
Koe o kuiai ai whikawenga o mai he media. No, koe ke social media, koe whai, koe u media koe pa me tonga kuna hanga o tuku mai whamatala koe ia. O pehe koe toko taha na e sea ia he, na kawia he whai whiri. Pea osi koe ia, pea osi an koe whiri ia, o ku sea ia he poate koe utility. Ai ko nau ko fihu ko nau tuku mai ko te hoko ko fai interview I he no interview ko ka poat e ka tare kita ai ko hai leva na ni hanga interview ai to ta fai interview ke hoko ai ko se poate o ku mahino pega de au tu ai lao ko nga ka ko nga ko loto ke fihu ia tu o ku ko osi ko no interview mandu na tu walking awe pea o si ko ia ma hantu aki pe tohi at ke kau ni hu nau interest ai pa be ma na ai time pa pa na futola he short list na tol pa mo interview leva ko o si ko interview ko ia o te foki mai ka ko pau ke loto ki ai I ne tu ko no fili pe ku o si pe ko hai pe ko fili ke ne ma o pe ko ia le vai ave hingo ki he kabineti ko na tol na ma o Alo solo. Koe patoa na ta o slave peke poko na ko slave peke ai time and time again. Koe lao o ne o mai mawhai o hili katoa pe minister. Koe. Katoa e uwhai tutuni ko no whiri po a te koe mea pe ai minister toko tape. O koe ke toi kaua ha kau pe no loi e pe ko hakau miitia pe ko hatoi kau lopi lopis. Kai te o kai ke ha me be ia he lao koe o kai ke hanga I loi pe ko hai he koe poini en solo ko hunga kai tai pe ka bote ke mai ha opinion me he ta fakia koe me mitia pe ko te anyone else ko kai ke taliu ia ke ne afia o me cabinet me fare alea mo ka kai ko au ko taliu ai ko ha me ka whaka atai ke o mai ha opinion e taha ke ne whakalere ai pot ngā awe. Ka walo atari ui. Ko hinga ko e te whiri, e te alu ke te whiri ke ngai isingo e ni. Ke ngā ke te lava, o whai tutoni, pa te tari ui. E tō wholofola e koe ke tau akaun ke he umea. Ai a ki au, o se e kumahino e lau e lau. Katoa e umea koe ni e hili katoa hono mamapa I hoku uma. Aia ko haere wau totonu ke uhanga o hili ai mamapa whai tutoni. Ke o ate mamapa ka koe ke unga ke whiaraki pau toki peha. Kai ko solo ena ne whiri mai. Ai po ate. Aia po ka pau te whanongo ka opinion na tahapatang. Kai umea nei o mai he kaumiti ai e whakakikihi koe pa hangau. Pau talia e au. Ka koe ni ku tau whiharaki. Ai ko kuhinga ka pau te tau whiharaki koe whiri a aku. Te au tari le rei he ko au nau whai tutuni. Ko au nau mai kai wharara, ko au nau whai tutuni. Koe poini. Patoa e uwiu ia koe na. Pa koe ki hanga ilo I pe koe. He ka mea ne taha sol na hanga o. Koe na oslea ki pe. Koe ki uilo pe koe whai tuku fuhu. Mo tua pe koe mea pe toka he loto. He ko he na wosilea ke mea ko ke na hanga whatonga koe kabinete ko ni koe ka mea ki na hanga. Whakapuri I pe, whakafufu I pe, whakapone I. Ke hange koe whakarea koe na hange mama mai ki tua. Hange ni ana malu I koe mea ko mama. Ko kuia ke whainga mindset ko ia. Koe kau poa te kua pau koe taipe whotua e poa te ku ilo he kakai katoa, ilo he potu ngā ue. Ko kia ilo poka hae huinga wai e ke pehe, nai nau whakapuri kau ku mama ia ki tua. Whainga backward. Kai ke, o wai whake lau e mea koe sio koe tangata ki mamani. O ne sio pe mea koe toka hanoloto. Aia koe kaumitia koe na pe kuna mahalo ko uhange kaumitia koe na koe uhosto hogo koe me uia to e moni te to e tusi te to e pule lulu
Tua pule lulu. Ko awe asa pate ko sto I mai no fo a we piti ai. Ko nga be piti le le ho si be ho si ba si ko de to be sa pate. Ai be he ka wi die ko ta. O ku talu e na feta kai. Ma ko talu ko nga he ko na feta kai ma ngai pura go ko witch hunting he. Fa si si ki me ki. Ko pura ko ni talu na huma na press conference he week. Pa ko ya hame ke pe ke to ya yo fralo lo ya tali feu ha be feu ko feu le ta ko ke tali ke pa ko ya nga ilo pa ha hu nga e na o ape na paut ki hono foto to na go slea na go si I fire rotonga fire review e ko at the end ko interest ko a shareholder ko pa ke malui he ko ko fatongi e ko mai ka pe ka pau te o mai ko fa uri ne fa interview ko ha no mau ai ko te o mai ko ke au it's takau e pe po ha process ka hili mai ia te au ko au te fai tutoni ka nga ilo po ha ai uhinga na roki asa ki mo no e ke ai ka e PA fa interview pe asa ke no ko ta go na ufiri au ke ko se ai pate uhila pe fe ka ke ha uia o ka no interview ka to ka pate he ko stende tia ko fe mau he opinion ako fra poto ke malui ai interest a se holda ka mo ya no to e ke o ko ga ilo ko fe isi u fa ye Ai ko imagina ko na te sio ki he lao ko ni business na ko hala ko sio tapa tala no pe ko ai o sio te pe ke u me ai ko he minister ai mafai ko ya filio au ko no fa malo ya ta tare kita me poate o fa tau ki fa nga fo nga fa ki ai he lao ko o guai mafai ko ang minister o ange me mafai ko ya ke ne foto va henga ke na wa he ai me be ange mo ya he lao ko ni nga business ko ha ko nga ko ni ku tau whenga foki ko nga ke tuaki ke maolele taha ke interview ke fair mo umea ko ia ke mawai e whahinga ka venga ko na para ma fo solo ko hanga o ni ke pe ko hanga o appointment professional appointment ke hanga tau pe ko CEO o ku interview ke CEO e tau pe ko CEO e fare panga pai mono nga ko ai Julia ko tu ko la pa pringenda pa sia ko o kai ke pe ko ngau tu ma u pe ko fatongia fo ke pa pringenda pa sia go na u ma go ke review ke na hanga o insure ko nga business go state owned enterprise o whakalere ko he poreanga ke lava whakalere independent kai ka kuna protect the interest of shareholder pe ko kakai ai ko ngahi business ko natula monopoly o ko te tau pe hangi ko airport o ko te ko poreanga pe une whakalere airport ango wafu pa ke pe he ke ya airport ya nusila ya airport ya Fiji wa airport ko ndasi ai ko ngai me pe te na hanga hole interest pole anga ai ko na service ke for no time tatau o pa ke na hanga o fa pa ko hinga na hanga he lao o ke he au pito no appoint hanga lao o angi he minister he ko ya o angi kai o fa no fo na fio e foto ai paremia o hanki ai mafai gen hanga tokanga e mo whaka poto gen hanga whakaukau he ko taimi ko e whi halaki ai ko position ai minister o Honda line o wika ke pehe
ke fehala ke fotu te pate on the line ai opposition na ko fai ngongo ai ko no ke he ko no na tula ke he ya ka pau te u ka pau ko te fai interview o ka ya palpare mai ka pau te o ave ka ta ke fai interview ka ko interview ka do ko ya ko ke me hanga ya currency ha me ko process pe ke taulava sio pe to ya alternative option te ya kakai he ko ta fo ke criteria na ku fa mo ke he foto ko poate o ma ha to tanga ta ku i young mindset for all new mindset he ko no hingan so ko ngai reform ko na timani ke raki ko tu hapalani pana ba na ta fa no be ke to flo de mau ngai ke ya hapalani ke ne tataki fa more ai paprika na price for noa mo ne tataki fa ko fatongia papau te to firi mai pe ka poate motua with the old mindset ai gona na usianga pe na tolu ke he hu mai pe mo meeting fee mo ta kai pe to go mai without having to consider a proper business plan. Ai te pau ke mau whangatua mau tolu mindset ko. Wai whakelau Einstein au pehega. You cannot solve the problem with the same consciousness that created it. Koe u mea koe na mau, ose mau review o sio ke umata vai vai. Ta ke lava o control o whakamore ke whakatatau ke revenue o ku expected ke. Ai u mea katoa ko ia, koe kai koe ke iaha a clear roadmap o provide he business plan ke whanonga e wholau. Ke oa reactive pe koe lotonga pe re tue ngā oe taton ke kume mea koe. Ana kai ke palania ta foka ke pe a tau wha na ke hapa se te kia. A koe taimia ko te tau ala overspend bo tau ala o to inke ai more lahi ke kauta. Ka koe mindset ia koe ia. Koe ui koe whakaukau koe osko koe ku review koe pa koe whakakaukau te ustuakolo au ia pa mo old mindset. Pau ke ura ki whiri au ia kausea i ngai poate pe unau mau share the same interest hono protect interest as shareholder. Ngau ia ke nau ngai tau kei pe a mahino he ku sio ke nau historia o mai he nau mea pahaki o ko falala ke nau tau ke iba mai nau wako mai nau ngau mai nau commitment ka pau de wongo e ko fala pa na o soka malala ba na tol kono tuha ke mo tolu ko me ata be minister kono tuhi fo mo tolu ko me ata be minister ko me ate taulava ngau e ai ka pau mo fai to don be mo ngau e tali ui go mo fatongia malu ye interest ka kai ba shareholder ka ya tau balbare ma tau ko pe ko mo tali ke o te fa meeting fee tali ka to sa ngas commitment ya ko me ko ke te feta kai mo all mindset ka te finga ke te biso va balbare ma nai hoko he ngai kai ke tu ya wa ta mai fa pato ka wange go glau ko o kui kai ko ngai fatongia inia ke pehe ke specific tau pe tau come engineer ke pot ngau uhila Koi o ku ai pe no technical requirement ya ona ko tau finga ko mau fa o mai tole lao no fa mono pe papiri da brush ke remove ma fai me minister o arrivo ka foi process ngau ka ko ni ko lao na os fa huma he wafe wataha na ki aria fihia mai ka ko stuange mai flight gon ko si ka he na ku kore lao ke o mai ka hoko te whakarere ke lao ke unga ke systematize o operationalize a lao ya
ke lava he teknikale, ke lava he foi processing awe, o veti, ai kau toki o mai ai pe ai he discretion pe koe, o judgment koe minister, ka wosi lava he foi processia, o toto o mai, tahanga hi criteria na mahuinga, i o maha kau lao, ki he, hakau tahawa, hakau tarikita o hanau background raa, koe kau tarikita o hanau, background whakapanga, ka mai kau tarikita o hanau, tau kei whakateknikare, depending he foi sector a koe au, communication ni, ha taha menang, ngau he communication ni, tau lah, koe, uila me te tau, koe te communication ni me te tau, kei polo me te tau. Ai koe ngahi criteria pe au, ai ana mau whenga he foi process koe ni, ke lava he pot ngā we, o ai haki mechanisms, ai ngo koe, ne fōua koe ki, process koe no sortilisimo no interview. E tien foki kātoa mai pe mea koe ka te au. O hange ko whametara koe uruaki. Kua pau pe ke iai e kulau, e koau, e hiri ai maia, e hiri ai whawhangu e taimu koe e parpare mai. Koe konga ia ku mantu i whaka ku tui pe au ia he ku wakai koe ke wāa ke he ki hono tālanga i koe poa te. Koe ulaki pe whaka he tukeke tukuange wha ofisiale mai nga hingoa ki tua ke ilo he kakai. Koe whai mea ia taha e sol. Pa pau te mou whatoanga i he historia whanuan te keke tuanga wha ofisiale ha poa te. Te never once. Ai koe mea koe pehe ai o wai mea whia raki e kau mea koe. O kai ke o pōpula uia, o kai ke hau ke pehe ke hau o kou hanga o tau whia ai. Nā aku o spakarea pia uia, whakatū ke kabineti tuange mahina tolu ke review e mea koe ni. O skapa tō hanga sapita. O sapita atu. Koe katoa e kau poa te, ko osi ilo katoa ia he u public enterprise. Pea wasta tonu ke ilo ia he taha kotoa. Ka koe I didn't feel obligated. E pehe ke osi pa hau, ui ka taha maha nau hingoa. Hange ko hakau sivi huna e, toko osi pasi e sivi. O ngari kau, o kapau nau si o suta polo. O kolai kui au hange hatanak tuunga. Kau kai ko hame e whakapuripuri, kau poine ni solo. Ka pau nai whie ilo ha mitia ka. O ko hane ko ka pau email mai ke CEO, ka ne email a te CEO e nai. Ka ia hame e mau ai. Ka ko hange wai au hange ai pea hange tuku fuhu whakaya. Push mo kuma to kua. Ko whehu i solo, ko ai ko e pehe ku mama mai ki tua. Ko hai hata tene pehe tene malu e ai kau po ate o kai ke iro hata. Kai ke ko o wai mea fe halak kau he funky kau miti a koe na o ku ngulu pehe he wai ya me ko ha issue ko na hana to ai ko issue making a mountain out of a molehill Ai whaka ai ko me ko ke o entertain e kau Igual kalmai na to mama mai mea ko ha me ko ai to anga ko o se hanga ui ka do ka po ate o whakahoko ga na unga whatongia mo reform o whai pe una utari la ko anga whanga mare pe una utari ka do ka po ate ko ni o saranga pe ka na do subject ka do pe ke confirmation he o se mai da hangi hana ki probation se ai ko ke ha me ai ke pe o whakapuri tokua no ai po ate he kapau go ni solo kapau te na te ma taha tau pehe una o mai na to tamai wai ta he kau pate ko na korap ko ke whakata kau ke tu ke po tama pate ko ki tua kana ma fa mo ni ko korap tam he ko ja vested interest aku ya e kau pate ko ni ke pehe ke na ya tamai na lere yang na ku ilo ka ko hanga o fetonga ka tama ko ka tamai me tonga tam fit we lo ya how ke ham te ke we lo pe ha ta hari tonga tam fit he nei ko ha u lai nei na kai ko au criteria na filia ka pati ko
Filipe e nau tau kei, mai anga nau fo mai foi process. Ai me ta he solo ba ko fe la bia ga he me bani. Ka do ha fa friend. Ka yo ha fa hu hada e bote. Ne una qualify be na do. Ko yo ha fa hu hada. Ko ha no inga. Ko no inga ko fe hia. E fa inga me ko na mindset ko na ko mai ko na. Ho no ka ba ko bote ko ni na ufile do ngai fa friend mo tonga ta fitu mo. Mo kau patoa. Ta do hata na fe ngawe ak mo gi mo. Ya yo hanga fili. Ya tunga pe tau pe. Na ga Mississippi na tohi mai gembe. Qualify a bita Mississippi ya. Ne yo hanga fotu ga. Ga pot. Ko hinga pe he tuai pe no ako no. Aya ko ai mo fu kau to ke ta ya ga ho ngau. Close na doka. Fotu ga gitu. Neongo ansia ka nau tol. Ka kia ya lele la yang ka nau tol. Ko gi ka pate ko ni. They are young, they are committed. Kana waya fagarea ko ni ya nau tol e time when nau ye nau tol ka wange nau ofare tabo go pe nau tali ke nau ho ka pata. Ko ai fa hinga ko tok fita lak be mo nau tolu e poate tang. Oi ha il ba me mo poate. Ka ko fili mo toke. Pa mo ni la go ai former pope ko na go ai katolika. Tengo tama Argentina. Tengo nai. Tala toi ko yo fili go. Ka go ne lau I am lowly but chosen. Ne whakaukau ko yang hala pe ka ko divine mercy ai toa ku sio mai akia o pion ka une firia ke fatogia pa na fale a pe ke ka o pode ko nga o fo mai no to e ula fa nga he na ko ke mai nya moi pa ti wa chosen ke mo mai fa ko fatogia wa ni ke ka kai fo no ba mai mi mai kapneti. Okay. Oku vai whenga hi makatu unga foki tal foki ai hamo hu mai o pure anga oku mo kau foki pure lele i no malanga i mai i hinga hi press conference bea mga hi tamu nga ue pare mia ba mai cabinet ko ni ko dui mahalo oku whenga lahi foki media ke civi i ki whai mea kotoa pe ke make sure pe o ke mo whaiha whahinga decision i he pure anga o kai ke unga mo pure lele ko ta fa ki foge ni fa ke sio ko nga ko mahino hang ko fa matala ko ni I ko na poate modua ma wa ka tau ke he ku ka wi he ngongo ko o mai tuku kitu ka tau ke ka o mai ka to tupu ai tamai ki una wilalo hi po na tau tige ke na ma o nga tau ke ka malaba be foge tau sio he ko tau hanu he uhila I he time ko toa pe o mai pe ki a hanu akakai he ngai palapare ma ke ka ku fono ka tau ke ina na fono ngai poate ko ya ka ko nga ta ku mana tu hagina mai he I he ongo ko mai metonga ko poate ko utility to ko fa se ai to ta na fa interview pe fili reba mai ongo fe fine ke na me mi pa tare kita ko ke hana tau ke na wa ia ki he fainga business utility ka fa nga ile vai o ku whakapone rewa whiri. Ka kukos mahino peo meo ke o mai nakaki ke whiri. Ko hataha o ku hange ko Mississippi ka kai tau ke I he business I tonga pa ke whihu ia ka. I won't waste time to respond to that. Ko whiri a ako se a ko se a ko pote. Ko whiri a ako ke ne whai interview ko stente te o ko whaam ke ne mesaki. I don't wanna get respond now. They are fine with their opinion. Kawai na utaliu na dogi hata. So take their opinion and ko me ko ke pehe ko hui ka yo
O kui kai ke o mahino ka te au e o mo fefine ai. Ka wai o mahine au mo fefine ko. Ka kui ai pe kurau ni a ta senge ka anga o hake na tunga whakahago he. Na o mai e umea ko kau e mea na ku kore ke o mai e profiler. He taimu ko na whai interview o submit mai ka au. Ke na o mai e profiler ka o. Ka o tale kita. Ka ano uhinga na o fe mau ke o mau e na o profiler. Ke ora fa pau i ko na ngau ko na fai o makatung I he o wa no ngai makatung. Ka kono mo ni ko ke fe mo re hu taimi ke pe ke response ki he fai nga aki meni. Fai nga aki meni ben. E kono mo ni wa ko la ko te mi fiu tu te mi fiu ton. E tata we be po hai te ke fotu ha ke e tala be ko they will find fault ke ko nga ke justify in our appetite ka wango glau ko me ko toka he loto ka fa yo ngo ko na ko me be de na si ke ka poate ka ba ko lo ako yo na toka na loto de na si ko vi ki au ko full responsible ki he consequences kapau e tau pehe o kai ke whiunga. E kau poate koe nige nau whao koe whatongia. Koe me tate o hanga wat, koe tala noa tau kei koe na. Kia kau poate, o nau tala nau tau kei he ha. Koe hai nau tau kei, koe hai ai mea o nau tala o nau tau kei. Tau kei he tau whata, moi vai meetingi. Koe ke huinga le reia kau e ai ke pe, koe nana o nau tau kei, I he ha. Koe hai Koe. E ko tu alok mahino e ka venga ko ni poate. He ko konga lahi na ia ko na no foi ai no fanga ko e po e Filipoante. Ko na ku ke sanga ko fai ki matari be ko tu ko ke ata ia. Even ka pa na ka ke tu ka ke interview ka ke te fa nga we ke ka ke hen big pe ko ta ke ia ma ke poate ko tu uni be ala ke fra hoko pe ko dia ke fai be longa ai he meta tau. O ke hono fai whalere ko whaunga ngā we, ke fai pe ai wharanga, ko whatongia pe, ke o atu ko ngā ke lama ke mō wakai ki ai. Ka kumahino apito ai tawha aki ko ia. Ko ne tuu ko he taini mi ko ka ta hoko mai tau ia ki he, o koe whoke ai aki mene o mai he, ko mati whoke ku lere whoke tau ni mō hanga mō tolu he, I he ngahi ngā ue koe ni ku atu ka motore ngahi whatongia ko ebe ko lahi o mō whe mo I ki nai ka ko osi kamata whoke kempenia ni ihi au koe ki aha nau whatongia ko pure anga ku nau ata nau taimena toke lere nau kempeni ka koe ni kamata pe koe aku nau whoki mai pe ki he whakau kau tatau o ku kamata pe kempeni ku nau whakatoka ngā iha ke he ni ihi koe ni ku nau kantideti o ku hange ai kempeni unfair e ni tuu e nau hua tu o tangutu mai ngai wahenga e taha whitu mo nau kua whafofonga mo e nau whante e nau tolu ia patseti ia tolu kilo ni mamano he tau o ku ange ke he wahenga ko ia bea ku kamata e nau kaikaila I he whakau kau ko ia ke oktotonu ke whenga ia he wabe taha ke abe paanga ko ia ki tau pehe kosi lio ke ute kau e kau whafofonga ai e ngahi wahenga ka ku whepaki whoke mea ko ia he ko whare area whoke ko tari iu I whokia ke whakamore paanga, e pau ke tari iu mai mo tolu e ka whafonga ki whale area. Pa koe ke iloi poko haha no whonga whai. Ka kuna uongo e nau tolu ia e biben, o ku hange ko whai, taimi ko te mo campaign ia, ku hange ha whai feel tia ku unfair. Hua nau tolu ia ku os fulahi pe paanga ia, o ku os whakapaanga ake kau. Pa koe ko mo tolu pe, ku hoko pe ngahi tau ko toa pe, tau ni lere mai koe ni ai paanga constituency fund. Ke ha ho wakai ai o tau whatala noa pe whoke ka wenga ko ni ka ku te hange ki loa lahi hono te kai la I mahe kau kantite di ko ni fo o hange ku nau ki whatonga ia ke unfair.
Ko au fokia e solo ko kai ke utui au ke ave ko ne silini ke kau whafofonga, hai. Kai ke. Ko whitai mention ke he ai kai ke utui. Ko mea ko nau complain ai, kai ke oku nau complain ai. O kai ke utui oku impact mea ko he kakai. He kuriri hu kai ke peheia ke tu mau e kau whafofonga. Ka wiro I pe he kakai ko silini ko ngau e kau whafofonga ko silini pe anau to. He neongo tau pehe hanga ko tau pehe ko silini ko nei tokosi. Neongo na ia silini ia na ia kau whafofonga ia na ia silini ia. Ka nei ki lava pe kau whafofonga fo ia lina toki to. Aia ko whakaukau ko ki ai uku. Ko ke ngata ai. O ki kai ko silini lahi. Ai tolu kilo ia. Ki ha wahenga. Ke pehe ke tau pehe e lava he foi tolu kilo ko ia o proipi e wahenga ha whakau whatongia. Na wai be ha meuriti ka kia au ka hange ulau from the start na ke ke tu I ton ke o mai silini ko ia ke kau ke kau whafofonga. Kau hange ko tau kawe ko I mea. O te kia I ke tau hang fuita toria o whakaukau I lere e ai loko kawa meni. Mo mea ke ti specia I silini. Ke ngai wahenga o mama without the involvement a kau whakafofonga. O ko tui o ku lahi ngā ua ke whakakaukau I whakaluku fua ki he lereia e whonoa. Pea ku lahi mau I he tau whonga whiri whakawahenga. Pa te kovi ange kon o mai se niti goni. Ke toho a ki ia I tokanga e kau whakafofonga me mea whakaluku fua. Ko te kamata pe ke te talanoa to wahenga ko te talanoa e shokita. E kono hinga ko pau te ke whinga ka hake goni. Tale hua whalere te ke waloa a lopi ke o maha mea mawahe ke hoku wahenga. E ko songo e pia hala. O mea ko whinga iau ke pure I lere tuka au he tafe lere. E so ke whaunga kone tokon pare mia. Ko whaunga ia I pure lere. O kai ke whakate whito pe ia I eua tahataha ne tala noa. He ne tuku ko he taimini. O kune hanga tāna ki mai ngahi whie mao e ngahi wahenga nau soifo na I wawau. Wahenga tahao no. E ngahi whie mao na kore whafongo ia. Mahalo e ngau ia ki he whakafofonga ia ko ia ko hane kempeini. Kau kai whako koi lau mahari e ko teu taton peke ilo he kakai ia ai whatongia ai pureanga pia moe kempeini e whakafofonga. Ai oku taim tau kai peke utu iau ke hoi konis. O rotonga no whakaukau. Ai foi hange ko ni e so. Nai o mai he tokon pare mia ai mapetanu hala ki he wahenga kotoa. Ai o siai pe ai foi pate te o allocate. Ai ko hanga ia sio pe o tatau sio moia. O ti space mai silinia flu he kau whakafofonga. Ti space mai silinia flu he ngahi potunga awe ka koe ina spau ia ke whakahoko he potunga awe. Ki he ke wahenga ko ia, he foi tau whapanga ko ia. Ke o se foi tau ko ia, e tau hoko, e nau pehe whakau ia, ai whotu pehe. Ke oa toi vete ke siri ni he kau whafonga. Kai ave ia tau pehe ko tauni, tau pehe ko wahe e foi taha 5 miliona. Ko e tanuhala ia katoa u wahenga. Foi taha miliona, he foi wahenga. Pena ngau e whiwao whina utoria pa me loko kawa meni. Kau siakolo mai kau pure whakawahe. Ke nau ti saiti ko whe foi hala.
o tu le vai mo o fa ma nga e foi ala ko ne au pe ta milion ngata foi ala ko ya ai ko priority ya tanu ia tauni walita ko ne o si pe foi ta milion ko ya ta ria ke tau fa panga ko ene pe te tau continuously improve te tau whakalaka whakakatoa ka koe sio na tula ni koe pure COVID te utanu pe ai hala o e whakawhahonga pe upopo mai kau mo pe ko ta ole ki fe ai ka o lewa ko katoa ai fonua ke na usio ke isiu go ya e peke tau te lau te to whakalaka ko ha ke ki campaign hata ko ni ha bota mai te alu o mai e nga hilere ko ni ki tonga tolo tonga bono ai ko hunga ke alu o mai me fe ya lo ka ha mai me tu ha ka kai va lu fo ai ko sio ko la he me ke fa le ko kuanga ko sio ka pau e o mai e ka fa fonga o tala no mai ke pule ilere tu hau pe o hake whakalu fua maalunga ke nau te maunga ia nau tore pinga ke lopi ke aia whanki mea ko nau tawhelere i pe ia hanga pe ko ne maa pe matawai au tawhelere i pe vai pe aongai vai ia hek maa o taimko uri e matawai o taimia gogoe katatawa pe lahi vai e ke aongai hek uri ai pe he natula gogoe tau fili fale ale tau tau ka we me so na mau inga ia he e to fola ko ne to ko si e une hanga o ta i mai foi baseline be foi i benchmark ke tau fononga ai mau inga ko ke o hake whakalu fua kai ai holo mui ai sioki ta foi tui foi tui pe wa vahinga pe mai mo no palani ka ke tali ui e whakafatongia ya we ko uhinga foke tau hihia tau tole ki o moho go ni mo feloto ko ya ki ba mo sio e ngahi me pe ko ka ki tau whakau whakalukfua e ko le go te whakahoko ke lave ko to ai e ngahi vaenga o ka ke te to fisio faki kita ka ko e ko te aloi pe ke te tau kawe ke o mai me go ke mai na to ko se mau ko e tanu hala mo tori tonta fitu foki kau me ai ko o mai ai pure anga tanu ko nga ko au ko e minista ka kina to ilo ko se ni te ma dona mau tana ke ma dore mau se ni ti ke faya ke mau tanu hala e ko no uhinga e ko fu palo pare ma ko ya na kau e mau wa nga e covid lai ta ma hala tal me kamata go nga project ana me de ge aki ko fangi tanu go ai ko fangi lori maka pe o kilola ko ha pe wa al boy ai na ta ofi e uya tengo na na ha me go me go tang hangi ni na tau to ki hala ko i be ku mai kai ga ke tau ke continue he me motua ke luo pe pa o te lori maka o ki li ai o ai go tau be ai ki ko tobe uha to ka kovi mau speni hala umano ke faya ko no fale reimo osbe mahina ta me ai to me uha alu me la umano go ya o tafia e ki fegona ki taimate to e lulu go ya te o ate la umano ai ko mau me do fai ko no mau e sili ni pa tang ta off tau kata ki hif to ka kovi me tau ki hino no mamahi ka tau toki utu hono melea mui. To fe ko tu ko umea nga we ko ja maka ko mea. Mau fa tau maka le ma tolo kore mi sini me ka me pot nga we na matan. Lava ne tanu. Tai men ko na tali mai pacheti ko ni. Tanu hala. Ko le va nga hiwa nga ke nau. Ke tanu ona hala na tolo aki silin ko ya ka ke mau vetanu mal dole mau silin ko le vena to ke na ma valita ai ke au ngai mau foi maka ke o te hawe wa albo mau foi maka
O koe mau whehara warita mau tolu koe uinga peke malu I mau se niti nei whamore whai maka. Mariela. Ko te mahalo ko nga fuke tahai he tau whakakau tiko mo wahe. O koe ngahi whai tu ia ku. O ka mata ke nau talamai na koe whai tu ulalahi. Ka kei tatau pe mo inasi. Me ki wahenga si ki kolo tolu pe o kakai tau pe ka kakai. Maku mo whawhalahi kakai pe kakai ki toko si. O alo ke toko lahi au pito. O kei tatau pe inasi ia I hene. Ai aku monu ia ngahi wahenga ia koe ku. Ki si wai ngahi wahenga ia ku maha ka whai kolo ia ku hongfulu. Rapau te nau wahe na tole e tolu ki lue kai mape nau ki taki fiha pe nau tolu ia. Ia nau wahe. Ika pa koe ngai wahenga to e anwheangi. Ko e wahenga taha whitu, wahenga taha tolu, wahenga taha wha. Toho e whupalo pare mangi nau tolu ia. Au tau pehe ka pau ka tau whotutu ka tau lova. E tu katoa ngai wahenga ia he starting line. Ko taha whitu ia mo nau kamata mai na toi mui ha mitai ni manoa mitai whitu noa mei mui. Ai ko foi uneven ia ko ia mo unfair ko ia ko exisia. Ka kona moni fo solo ne ke whakaukau I le me ko ni. Ko takai ko hanga exio ke he fotutu me ko ni ne fotutu ia he pule anga ko wa no hongo fulu. Pule anga ko na dominate ka uwa. Ko palopare magoni ko ngau foi ka foi to lue me. Ai ko mindset ia na ne hanga whanau ai banga constituency. Ko tui mahalo koe ne tuhe tai nimi tuange me I ka venga ko ia ka tau whanonga pehe koe na ku ke kuange ko lau koe tu koe tai nimi whai aki pe ai whakapoto ngahi wahenga ke unga ke ki whakasi isi taimi koe whai ti peiti ka nau whetari aki e kore mai moha ki palau mai moha ki ha ka tuko ti peiti he ka venga ko whai whare area ka ko tui ka pai e whakapoto pe e lava pe hange koe tuange koe na koe ha mo hala lava pe o fai aki pe paanga koe na atu fai aki hono tanu ka toki aha no wai beto kore atu ke pureanga ke nau toko ni mai koe foi dimension fo kia foi dimension fo kia solo ko loto ki hanga o haki e ka pate mo sio ki ai koe ki tolu kilo ka pe koe 5 kilo o ko mai ke constituency o kune hanga ea whakatupunga e wālau lahi ai kakai pe mo e whawhawhonga. He ki 5 kilo. Pea to orewa tokanga e kakai me he fu patseti I hiwangea miliona. To orewa nau tokanga mea fua pe nau tolu ai ki 5 kilo. Kai fie maari pe nau tolu ia he ngau e 5 kilo uri e nau tolu ki tua. Mai tamake. Ka koe whatongia e whafonga ke ne malu e interest ai whanua mo I kakai e hiwangea miliona. Hanga compare hiwangea miliona ki 5 kilo. Pe koe pesete e fia. Koe hiwangea miliona koe pesete koe 5 kilo koe pesete e fia o hiwangea miliona. Koe ni noa taha. Insignificant. Ka kisa ke mau kune whai. Koe mea koe o pēa o na I ngau e kia whai ngā whakaukau ne kai ke uhinga ia ne kai ke tenuenia. Ki au e ka pā nei whotutu e whare area ia ke nauhanga o whakapapau I he tau wahe koe ni o wai ki o wahe koe ni o awe patseti whaka constituency. Fru pe he ngau e ministry. Tau hange koe ni te koe ni. Koe mei te ki una hanga o source ngai. Stona funding whekau aki pe moe. Pe moe ngai tanke vai. O si tonu pe ke hau pe koe u tanke vai koe a. Nau o si wahe ka atoa pe u constituency. Mei he ministry. Koe ke whe mau e ke o mai a. Ke toki hanga he whakafofonga kumi a tanke vai. Ai ne wahe ngā pe koe. Koe u whare koni whare he affordable house.
O mea ko ya go stone ke nau hanga pena toria. Tau pe ko scholarship. O scholarship a ko to ton ke vai wa scholarship. Ai foi mo vai nga ko to pe. O ha o pe a fru ai ko scholarship a o pe ma ya ko e tanke vai ha o e me te ki ko tan hala o se vai vai pa se ti pe ai ha o po nga moi o pe he kai tukuange ai kau whakafofonga ke hange ko whatongia mauinga ko ti mani ko ni sutone ke na hanga sivi ai hiwangi au hanga hono whakamore ke hiwangi au milana ko whakata ke mea ko ni sol ko fo yo no miliona na e wahe ko patsetia ke ngā we yaki ai COVID kahahiwa si o koe ke tokanga hata haia ki ai. Koe ke tokanga hata haia kau whafunga ki ai. Te konginga koe ke hanga tonu mai kono wahenga. Ka koe ono noa miliona ai. Kau tokanga, kai ke tokanga ka ia ki ai, kai ke tokanga ka whafunga ki ai. Kau nau tokanga na tauria ke ki whakiru koe. Kai ke hak. Sai, koe poini. Hame ai ai whanki hiringi koe ni ke ne taiwe te focus me tokanga i kakaiba me kau whafunga. O neglect le vai ai o mea ko o format ko no moni fo solo ko ne pehe ati tau fiu fenga ke ne mau e visiti ke ne kaiti e ne fai tu toni pe na e fe unga pa anga nei whaka more ke pepes nei ka to e mea ko ya ko fe huile wa ko tau ai sipoti ko mo ai hause sipoti ko ni ko hai te ne kai e o chilini ko ya ko hai e tokanga ke me ni re ke tau wiku pe ke me ta tau o se ange ko ke tau lava te tofa ma popo mai he tau ai vete tau tokanga tau torie ke ki panga fa va henga pa tau ke ai pe tau me kakai ai kau fa fofonga ke ko kula he me ai solo ke fa kau he u me go ni ke reform ko kau ia me go na se fa toka e to fola ne fa amu ke hoko a no whakarerei o e tau o whakarerei whate mokarati. Ke pure i rerei he kumatunga ia he tunga wha ekonomika. Ko ti mahalo ko o kumahino he te tau ke hoko atu pe tala noa henga hi ka venga koe ni. Kau ki whaka ose aki mua ai whai whakau whakalukufua koe ni. Koe o hinga na o ku lau hifo i he ongo o ku pehe ku kamata ke tohi e kakai. Ko mea kona hoko i haamoa i he nau patseti. Taim kona area nau patseti pe a decide te kau whafofonga oppositionia me ni ihi a ku nau mafuri na do me ta whaka preanga o nau decide na do ke nau vote against e patseti. Pe he ni kai tari ko iana e declare lewa e he paremia ai ke te whahawhiri nau dissolve lewa whare alea. O ku o mai ngahi kamata ke tala noa ai kau loe a kau poto i tonga o hinga o mai na u artikolo o mai nau nai mai pe hange gini ku pe he ko whakatokanga pe a uki ai patseti ko no amna ke mo fahu aki pe nau sio ke tu unga ko kau no pele me lahi ngahi paloti ku nau kau ke whaha taha pe me da whaki ko me te au he ku sio ko ki ai ku kai aku whakau ke taha e o fia ke tunga ko ia. I he uhinga pe fokia he ku whakau atu. Ko patset fe amo kaki o me fia tu ka pa fula he fe amo kaki. E me fia ti ha whainga mga tuunga ke vote a ta whaaka against ko ngā e kai ke mo afote fe amo kaki e te taui kure vai ki a fupala pare malahi. Ka kuta o si fononga mai da tol toto mereu ku mai da tol fe amo ka ki hinga hita o ku tabla be da tol mo ui pa ke te sat po ha te uhinga lahi ke la vai o hange ko ha mo ka ku fe o kwa tai me mo fa ka ki ai a mo tol ka minister ma kabineti ka lere patseti ko ni o ki tai mi ki mo ha o la ke si lai a ku vote ta fa aki ta ha na to la hinga do ke o atari ko ha tu nga te wa mo tai te mo fa ka te ta wo fi ai pe ku te koe kia mo hoa ama tō ka whainga mea bihe.
Solo koe ga ilo koe. E koe whakamatara koe nā pe. Ka pau ko nā ke pehe koe ka ulao. O mahino koe nā ila toi lao. Kia oe masi koe ka ngā ilo koe hae o inga. Echi teite pehe ai ka kai. Ka wangai pe koe ulau. O ku koe tangata au ne sio akbe mamani me pe koe toka noloto. Ai mahino koe ka wangai o kau lawa te ai kupu koe ni so. Kio ngake koe kupu ta whae lau paanga. Kupsi ula ki upehe. Ko pau ke whahua to e lau whakanganga. Ke whahua to e paanga ki he ngau e poe anga ke wharearea ki mua pea osi ai tau whapaanga ki mua. Ki kupsi wani pe mai. Ka pau o te ki ai ke kamata ngau e aki. Halao ki hono whahua to. Hapaanga ki he ngau e poe anga o whatatau ke kupsi ula ki. E ngofua ke tuku atu e minista me he paanga ai poe anga. Hangai paanga o whi mau ki ono whakahoko ngahi sevesi e i kai ala ta ofi. Ai pore anga i he lahi e i kai ke laka hake he tuunga ngahi sevesi ko ia i tau whakapaanga ki mua. Ki ha waha taimi o au ki he mahina e tolu. Pē kai oua ke kamata ngawe aki ai lao ki ono whakahua te paanga ko ia. Ko whepe e uraki hoko. Aia ka pai au ke whakaosinga ta au te ke tali e patseti. O ku e whamatara koe e lao. O kune o mai rewa e mahina e tolu. Ka koe e ngau e ki rewa he pure anga e patseti koe tau kosi. Kai i he raki mahina e tolu kai oua rewa ko tali patseti. Ai o kai ke natula tatau e nia moha a moa. Ke tali patseti pa tiso e wharearea. Ka ki au ia solo. Sai au ke tiso e wharearea ka. Ta walo whiri lewa. Ka kono moni. Kono moni kai ke au ia. Kai ke wirau ke toenga kau minisa. O ku hala ki au ia. Kono whai ona me totonu. Kai ke hano taimena ku hala ai. Pea o e whakakau ki au ia. Ilo. Ka pau ku he whakapota e whareo. A whiunga patseti. Kai ke ano mau ana e ke nau wota King City. Ke aku. Kai mea koe ke ai ke nau hauria whairi whia mea ki. O na tolo tere moe ke wau koe ke ano. Koe ke kai ka mea whairi whia ia. O hange na koe na wai koe tau whairo ko. Hange unau pe koe te uri whia. O pehe mo ko sia ke ngahi eti teiti kona ko hake pehe ko lau e kau loia matau masi o pehe pe una wilo kai lau pe ka koe ni solo o ke ela kau loia koe ni o unau fihia ka toa yanga tu tatau pe mo ngahi mitia he pehe ni ko na wosi lave foke whatokanga Koe kupu whaafitu me ku whaavalu e lao hia. Lao hia ui ko anga tuu. Ko anga tuu, ono ti whaine ku whaavalu peheni. Ko ha te whai ha whakamatala. Ke ne whakangari kovi e pure anga. Pe koe wharearea, pe koe tui. Aia koe o mai koe o ai e ngahi tange koe ai koe pe koe. Whailo e poa te whailo e pure anga ko ngā koe. Ono whangata kontreke kau. Te kei ke whai he e kau whaiango koe aha toi ki whehui mai ki he pure anga ke o atu e nau tawha ki mua u nau toki tapepe he mitia. Hange pe a koe foi i mea koe nei whai he minista koe moi malolo.
ene alo ai foi posi ke apia nai hanga he pule anga o hae fare nai o si ave ke masiva so ko foi ai une hanga ai fa hinga me ke tau ve ya ka pe mai ka kai foi tau ve ya go e ko fa fi tu pe ka ho po I ko o fa moni I ai anga tu ko te fa ya fa matala loi fa tu punga I ha tau fe ai ka kai foi le go tau fe ya ko no pulu ben foi me go ya o I he fa mawanga ke tau te go wa o ke tau ta fa nga po pula ai ko sio go ke fa nga fa kau ai kau loya po kau mitia o na o mai o ai nga foi fa matala fa na fala ke fehia mai ka kai ke pule anga una fia ga do ya ngatu ka ko ke fa tokanga be solo o le e que wanga o ta o pego ai la una fai mai pega go ke o fa tu pe ke na o tai ma sia Kau te mahalo koe whakau pe koe ke uwhia tala no ke patsetika o reo ke mou lere a whare are au iwa ke tau tokunga mau hatau whakau he koe whu ke aha mau kopi pe he. Ka koe ngahi isiu pe ia o ku lawa ke o hake he dainimi he kumanantu I he media pe mo social media ke whahano ki wheu I atu. Koe ngā ke lawa ke mau aha whamatala me ta whaaki koe ni ai pureanga wa koe pe mo pureanga. Kako tatu fio pika te koe I proklama koni ta whahako. Kako pau ka hamea piveni ke loto ke whaka maapopa ku ngalo ke o atu pa ta whao sea ke ngaka ta taimika ke malolo ka tatoki hoko atu I he wikahau. Koe sol o sai pete tatoki lawe peke ka koe konga nie mea go loto ke ki fe whatalo no akon mo ATP ke mo whatahanga ko ni mea. Ko loto ke veke palapalema fe kawaka mo nau mo tau energy sector hai. Na kui hapai o hanga o whatokanga foi mo tolo ko nga o ki ko he mawanga hila hapai apa ngai pepe mo fo hai. Ai ko tu ko hapai o ai nau ki sola pe taha tu fa taha pe he. Ko tokone ATP. Ya wo sia o renew pole energy a pesete fitu noa. O kulava he ai ko ngai ahla ia lava he sola ia o subsidize foi pesete fitu noa ma wanga huila. Peto ki kawa leva e. Ai ko foi mo tolo ia o haka fatonga ia o fully functional. Que lava he solar renewable energy o take over ai mawanga uhila hapai matunga ia availability a new technology ki he storage ko o solar he lava he solar ia o tanaki very efficient e nau tanaki nau tole ai uhila me he laa kau kai ha storage unga ke nauanga o preserve ai electricity energy ai ko time go ka pau te nau ngau ya ke ai reserve go ya ma ko nau ability te mini go hoa tol ai ka pai lava he new technology o ne hanga o retain electricity o hoa tahaua Pau ke hoa tahaua te nau lava lewa reduce e fe maulolo ia ki hapai aia ka koe palapalema na whetaura ki moe he ko take over koe na Ministry of Public Enterprise ai kai koe ke uhinga lelei kai koe ke uhinga lelei ai ngai fu renewable sources I tonga lahi
kai pe ke ha ne reflection na ia he te urifi pe ko energy source ai lahi winter pa ni lahi ba mo solar plant ka te ke fingawe aki ka to o facility ko ia pe mo potungawe uhila te ke ai ko te ke hane impact ana ia ke ne hanga o atu ko ngalahi o energy supply ko whakamatala ko mai ka au o kulahi sosi ka te ke up to date a kuriti pe ko distribution network ko e ongo foi sistemi te ke na compatible ke na lava function ka ku o ku ai foki mo issue o ko fatonga e o kunau fihi ai he kai ke o ko whaka amu he koe whakataha koe ni nei toki inform mai ka au kana ko au pito ki he whaunga hono acquire he TP e la IPP mo PPA he kono mo ni o kai ke ko kuanga e kuongoi o kulahe corruption ni i he whaunga koe ni koe uhinga ia o ku kai ke lava yo o experience pe benefit ai kakai pe ko mawanga uhila ai kakai he ngai foi project lau miliona ko ni ai ko whaka amu e lava he ki fo lau ko ni mai ki whaka ko ni ke whaha pe mai no ake ko ATP ko kulahe na toko ni ke ngai fonua whakalanga hake ko ni he Pasifiki i ngahi mea ko ni ka tokoni au pito whemahino aki pa moi whaunga ngawe ATP ke lava o vete ake palapare mau tau wheko ki moi ko anga e kuongo ako ko huinga staka e tau development he renewable energy ke lava to o atu pesete la ko energy source me he lolo o ave ke renewable energy ko e la he self interest pe he kau maalunga ka miana fai tutoni ka ko amanaki kono moni solo te tau te kape he ko ki te ke ia te matapau ki whakawhewheka mai ai kau kāga ko ni ka ko pehe tau te ka o te mo whakaukau te mo ke nofo pehena o pehe te mo hao he mea ko ni pau ke taaki mai ki kau korapu ni he o sange mea ko nau tolu beo benefiti ka ia benefiti taha kakai to e more kakai he to tongi o ilaha no o ate nau sirini ke whakaivia ake fo i department ia they are useless ke purpose ko e TPL ke reliable energy source pe affordable price ka ko o ko fia lahi au pito ko alu ko ni ke mea ko ni ko film ko workshop ko ni ko de-risking energy supply ayo ko hono revisit ia ai risk ke mitigate ai risk e tau whenga ko ke renewable energy neongo hono ngai benefit ka uta ia ipe mo matawai ka ko isiu ko ni ko e tokoni lahi ki mea ko ni pata toki programa e ka ko mea ente ni hanga taki mai ki kau korapu ko ni e ko talo ni solo ka pa te whanana pau na ke whanongo behe talo ene tala te tau au ke wanoa fia te tau e pese te fia e tau renewable energy ko ta ke ti ko ni he wanoa uani ma ke tau ni na seti mai ko he tonga power limited ke au mai ke tau ni pese te fitnoa te ke over na do pese te wanoa tai ki au solo ka pau te misi take di that much o ston ke tua ka to ka nga we ni ka pure go ni mo ka he o hinga go ni they fail ke na hanga o achieve me na put in place ke na take tige ka pa na tau pe ko misi take di mau pe pese te ni manoa
se te ono noa. O whawhia maari e. Ka koe pese te taha Tau mama o. Alo te pese te taha me wano hango hulu ke pese te taha me o me ya. Ike. O ko na wanga whatoa ngā he ku whatara noa. O mahino le wai kau teke me mui. Wai mo kau self-interest. Pea wai pea mo e malu aki. Kau kaike u whatua tamaki. Kia o sawa bau te whakangata corruption me whanwan. Kaike toi koe tōwhorofora koe nea whio ke whakangata drugs. Hono haka mono whetuku. Kau mo corruption ia he whakatānagi e whakangata. Ka tuanga peke mau ki te ka soro. Tuanga mau ki te ka he te mau. O kaike ue aha ku wei hua. Koe umea koe niu pau peke whakateka mai o runga. Nāri e lahi apito. Ai, mahalo apito, pimeni ko tui mahalo koe te ta ngatai i ta polokalama he ahoni. Hange koe ko ke o mai, te ta toki polokalama i he wike kahau, i he hiri koe mo whakataha. Ta toki polokalama he ko tui e maua ngahi mea kumate maari apito ai, i he ngahi isiu kone ko ke whakatala noa ki ai. Ka ta mawai ai, po uria ka ta toki whilongo aki, i he hiri hafoki mai me he whakataha he wika hao. O whātu piben. Paroso o wat. Whamalo te kainga i he lava koe tau polokalama whatwhanua fōu ki he ahoni. Man tui whuki nā tau misi aho ai wiko o sipa na malere ai aho moni te. Pea koe polokalama e whiawhini koe polokalama ki he wikeni. Hange ku ngari lo ua te polokalama he wikeni. Ka koe hinga pēna e hala wiko o si i he whemo e kina ai minister na e wholau ki hapai. Pea ma whakaukau ke mahanga o tapuni i pe e polokalama koe i he moni te. Kai lawa ke lele i pe ku kona moni hange koe ko wha o atu o ku ka ngahi mea ni uwhia mau he kau sponsor ke lele he wiki ko toa pepa ku mawhinga ke turi ki ai pe hono wā o ku lau mari lele i pe ki minister kono loto pe ke whinga i pe ke lele pe ai polokalama whatwhanua i he wiki ko toa pe o tatawa i pe ko halahi mo ua pe ko whinga moa wai ke whaata ata ai taimi ke lava o lere, ke ngā ke whia maari e kotoa ki motolu ko mo mui he polokalama pe whia maari e pe a me kau sponsor. I he talanoa ke kau sponsor ka kou whamalo atu, ko ngā kani kai ke mo mamata e polokalama e kai ke loto whia kau sponsor ke hoko atu pe ka ko ngā ko mo kau mai o mamata e tau polokalama ko a loto whia maari e pe ki ni kuna o sponsor ngā polokalama ke nau lava o tokoni papaanga ka lava ke lere pe polokalama. Aia ku whae whamalola heni ki he kautaha ko ia South Pacific Loans ki a Select Bowl. Pea moe kautaha no ko ia ku tāka atoa. Ai kautaha no ko ia o ku manakoa hatau kainga tonga i loto o Kalani Nutila. Ai kautaha ko ia South Pacific Loans. O ku iai Select Bowl pea moe ni o tau kau ngau tonga, pea me kau muri, unau whalere kau tahani i ngahi lau tau. Whahinga whia mau pe i whakapaanga, unau tuu he whika waua o Cavendish Drive i loto manukau. Noa walu ngeau, walu, hiwa walu, ko e whika telefonia te ke lawa o whetu taki ai, i e tau finance a mamani kotoa pe. I he osi ko e finance tau wafi haka e pe, i he tau wharekosi ulu ki loto nuku alofa, koe lai tāpena na uhanga kamosi he osi ko ia e mauhanga o whafo o whakangingila ko ia ke inga koe tokolahi koe ki mo tolu ko mo wawhia e wharekosi o ku kei whamanato tupe ke mo kau ke whemau kosi o ulu ke toa mai ki nuku alofa awhia hake he whare ko ia hanga atu ke tau moe pe au. Ai Francis Tickets awhia hake ai o kosi ho luke ke he whie mari mo ke tala vau. Whatau moha o wax ai, ke ngahi aka ulu pop wax. Pere, pia moe lahi whawhaua. Kau ke whemau kiripa ke kosi i beho ulu i api pa ko tu wabefan kiripa ma panga e nima noa ma pe fia. Kau ke whemau ke honga ke tolonga mo ngau ake ngai whare kosi ko e u
original clip ana lahi au pito I he wharekosi ke mo tori mo whiri ai. Ko tau whare wala, page facing store, ta whaaki pe koe tau wharekosi, page facing o ku lahi au pito, ai ngahi wala ke ke tori mo whiri ai. Ho tokoni koe ki he tau whare wala, o ku lawa I au tokoni ke mauai e tau sponsor ke tau ngahi polokalama ko ia. O ku atu meheni tatu whito ke tau polokalama ko ia. Ai whatwhanua, kau taha maka ko ia te si, ka pau ku ke pia mau I Aseria, pepe tapa I Aseria, pau ki Queensland, Brisbane, au ke pia mau ke Toha Monument, like this, iho of anga he mala mo monu ia gulawa to, mo ngai fu makalalahi behe ai, petu taka des, ko ngahi maka whaafo whaena kune, tā mai mai kupesi me hafua, maka mapere, kau ai pēka, ai mo ki whare me hafua. Lama le rei tesi o toko ni koe, ihe ngahi mau ko ia. I whika telefoni I pēna wasi atu ihe screen, noa wha, wa noa he wafitu, wha nima, wha taha. Noa wha, wa noa he wafitu, wha nima, wha taha. O koe whoke tau ki pēsi o kui koe Destiny Production. Ko inga kone fulahi koe tau ngahi polokalama koe heni, ihe Vipon Media, pe aku hia haloai u whaita ko he mari mo whai aha mo ngai mea ko ia. Pe kono hingai ko uhanga to'o ai u whaita pe mai video o ave ki he pēsi ko ni ko Destiny Production. Ko D-E-S-T-I-N-Y. Destiny Production, ai ko was fit kamata ke fetuku kia ngai ata ko ia. Tata te fito ke lai ata. Ko tui he tainimi o ku maumau ngahi mea ngāue ko ni very professional au pito. Ngahi mea ngāue ki muini mai, ngahi mea whaita. Ke ne whaita ho lai ata, ka ke te aha mega lili pe te ai ko o fusi ke ki lahi lahi ake ke sio ai ku osine nefu mai lai ata, ko ke pehe. O ata ko ni o ku whaita I 4K, 6K, I ngahi mea ngāue ko ni ku maumau he tainimi, ko tui koe ngā ue lele I o tonu ke hoko ho katoanga mari, pe ho katoanga hape he whainga mea koe whai koe whai mau lai tā. Pa ke whetu taki mai he whika telefoni, noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ka pau ke loto ke hiki video, ai ngahi mea koku whahoko, pe toki titile waia o atu I he quality. Mantu I whaka live, o kusai pe ko ngā kusio mai family, maulawa pe ma live, sio mai ha family me muri. Ka kapau ke whe mau ke hiki video, o ke te nefu live hu ti pen pe whaka, I no time ko wata koe, no whai koe live Facebook ha, o ke fuloko quality lele. Ko time ko video iai, o ku u attack 4K ki olunga, very, very sharp a bito pe half offer. Ai ka pau ke loto ke video I o ko wanga o teke kakai ke ngawe aki ma osi mau e maume ngawe ko ia ke whaita I lai ata, photography, pe mai videography, ko tuite ke lava whetu taki mai ai te mau lava whahoko ia, iha ka pau ku ke whia mau. Ko ngā kakau whetu ko u ata koe me umea koe ke mau kamata ngawe aki, ai pēsi ko ia ko Destiny Production, I he tataupe I he Facebooka, ko Instagram, pe mo YouTube. Ako si ai pe, ko ngā ke hupe ko ki ai ko sio lai tā pe mo video ke mari mo mea. Ka ke te whaefi hol he tau proklama broadcast ko tau tol he biponi. Ka ko kore atu ke mo, ka pati ke mau ai pēsi ko he Facebooka, Destiny Production, pa ke ki like mai, pe te ke follow mai, ko ngā ke lava ke sio ai he ngahi ata ko ia, ka pa ia ngahi ata te mau whahu atu ki ai. Ko e lava e tau proklama ki ahoni, ma ko tui ki he pōni, o whātuka ki mo dolo ke mo mau ha weekend, ko e ngata e tau proklama ki he weekendi, te tok whoki mai I he wike ka hau, o whake mo mau ha weekend lelei, ka tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai.